Ibare omwami Habat Katuku ahabwa ikibuzo cyawe ekyenjugano n'omunyafu ombanyankore kubashugisa kubaija n'ente bazireteraho omunyafu gwazo ente kuzeturaho bariya bakamabeka behembera bataye ekyevugo ky'omunyafu bakibashaba abantu abareta enjugano bareta ekyevugo ky'omunyafu ekyo bevuga nk'uko bambevugira omugamba n'omunyafu nagwo guno bagwevugira bakiza gwevugira baguhanika omu rubazi nkaho haihi n'ekisasi niho bahanika omunyafu ogwo. Amakuru ngu ente beitasya bazi batsigira tikugarukayo eki barikwenda bo n'omukazi wabo nangwa n'omunyafu gweija gwifunyire tibakugarrayo bagubahereza. Amakuru ngu nezaabo bairise baitunge n'ente z'omwana wabo n'ente z'omushiki wabo bahanika omunyafu ogwo omu rubazi itungo babaritsoga omukomo bo baba bagenda basigarira okwija kutwara omukazi wabo. Amakuru g'omunyafu n'okubooreka ngu ente ezi babaretera n'ezaabo obuzima tikugarukayo bazibaretera n'ente zaabo z'omushiki wabo omunyafu gwazo gwija gwifunyire bagubarekera n'ezaabo ngu bairiise. Nikyo baye baziretereraho omunyafu zaruga omuri Uganda zatasya omuri oru bazihereza aba nk'enjugano z'omushiki wabo kwiriisa n'okukamirwa isha omwishiki. Ekibuzo kyawe nikwo nabaasa kukigarukamu omwami Habat Katuku. Okugaruka aha repiko sikuteesa kantandikira aha kigambo ekyokugira ngu habwokuba ebibuzo byawe byabire nka bishatu. Ekyokubanza kangambe ekyenyena ningashi ekyente oku omunyankore yabeire agimanya enyene egi neija kugenda omu mutwe gw'ente ninga enyene egi neija kutezya gye ninga enyene egi neija kuba mbi ninga enyene egi neija kushemera. Obwire obwingi bakaba bamanya ishe nimi egyo bagaruka bamanya na nyinayo habwokuba enyena n'obu yakuzarwa erimbi munonga konka omunyankore yanamanya omutwe gwa nyinayo kwera yabeire gyenda omu mutwe gw'ente ninga kwera yabeire n'amate naba nakimanya ngu enyene egi eryakamwa habwokuba nyinayo kekamwa kandi kwera yabeire tagira mate nyinayo taine mate akaba namanya ngu enyene egi nyensya eryabura mate ahabwa nyinayo kandi kwera yabeire netsigarra aba namanya ngu nyensya eriheyo akaze kariya ka nyinayo konka kwera yabeire nyinayo negenda nk'omu mutwe gw'ente kandi isheyo yabeire tegize gye na nyinayo tegize gye akaba aine okumanya ngu enyene egyo neteekwa kubonera neteekwa kushemera. Nikyo n'obu oruga aha bakuha ente waza nk'okushaba ente nk'abashabi b'ente ekintu ekyokubanza kubuuza nobuuza nyinayo nobwekuba edaarire kwema omuntu nakubuuza ati nyina enyene egi erahi oyenda ngu ogirebe orebe kwera erimbi orebe kwera eine amahembe kwera eine enkanza z'amahembe ninga orebe ko mbwenu ogyetegereza orebe nyinayo orebe ebitabo bya nyinayo wahirwa ukamanya nyinayo na nyina enkuriyo okamanyisha ebitabo byerikukomokamu noba nomanya ngu enyene egyo neija kubonera.
bo bakabayihirra ahante ahari nyinayo na nyinenkuriyo na ishiyo na ishenkuriyo kimuhereza kumangwa nyine egyo neja kushemera ninga neja kubambi ninga neja kutsigarra abo kuba kakaba kariya karande ko kwihirra hari nyinayo na nyinenkuriyo ebitabo byayo no bamanyira ngo neza kubambi ninga neza kushemera kangamba hakintu cyo kwetwekerera nkaitwe omumitwe yitu y'abanyankore okushanga abanyankore nibetwekerera abakazi baitu ningashi abishiki nangwa n'obwakare munonga omu myaka omu generations zizahwireho kare bakabatandikira abishiki nabo bakaba betwekerera ko oshanga omwishiki nayetwekerera kunkata abishiki tebakyetwekerera hata nangwa bakubasa kugezaho n'abakazi kunka n'abishiki bato bakaba betwekerera bishiki b'empangare betwekerera kiba kiri kintu kirungi cyo kuteera omukazi omunyankore amaizi kwenda ngu ekitiinisa kye ky'aha mutwe aguma kishwekire abantu bagume bamwinire ekihika obutamureeba aha nkomo obutamureeba aha maisho nikyo kiba kiri omugasho gw'okwetwekerera oshanga nikiteera omuntu amaizi kiguma nikimuyamba n'obu yakabara mbi yaba nayetwekerera n'obutuuraho okumumanya bakaba bakikozesa batyo okoshanga n'abantu babainire ekihika kubashuruura kwenda ngu amanye okwarikushusha kandi ekibuuzo ekindi ahabwokuba ninyeshuka ebibuuzo byabire nka bishatu ekizo byeje omu audio kandi noreeba wabanza kushusha wanobishomesaho konka ekibuuzo kyakashatu kyanyebaniza ntingira nkaije ngarike mu audio tikihorregye nuko nabaasa kugezaho ntyo abandi mwana mbasa mwongereho.